Ngifound out ukuthi uNhlanhla uze waba pregnant. Amithiswa ngumuzi. Each and every day uhlalelala nabantwana bami. Right now asimazi ukuthi ukuphi and ngibusy ngifunana naye. Lento le ingihate kakhulu ngoba ukuthi wayelala nabantwana nama ngazi because labantwana laba sisters zakhe. Ngabantwana bakubo laba kalala nabo. Ho tlile o jwang wona o iqetella so o ithola go bala le abuti wa hao? Hayi vele yazenzakalela into le like zange siyiplan futhi mina bengazi nokuthi usisi naye ku same WhatsApp group nami. So nana kopa botsa something o re iketsahalletse jwang because of akere le bana ba motho ka mo le di brother le OC ho tla jwang gore le iketsahalle ho tlile jwang go maikutlo sa qetela etsa jwalo ba le family. No, like I need to like who Ubaba is not my biological father, so like asiko blood related. Mama wait. Ay man nana stop it. Oh Mothomolo stop it. Nana wa o tella mo so lwena mama. Ay ungishayela kanjani mama okay mama wo. Uthi wenza kanjani? Mama wo. Mama wo uthomole wena.